Ajde. Ajde, promešaj kako hoćeš. Imam i ja taj stil, brate, ono, mađeničarski. Te prste bili. Ajde. Ovako. Zvuči ono kako hoćeš. Dobro zapamti koje. Kaži nam. Zadrži kod sebe. Da. Sad ću ja da izdvajam nekoliko kolona od prilike, znači nije bitan uopšte broj. Ja kontam da to nema veze sa što on koloni te radi, buraz, to ono... Daj stavi na jednu bilo koju. Aj sad govori kojim redosledom da uzimamo karte. Gore ili dole? Dole. Dobro. Gore. Gore. Dole. Gore. Gore. Dole. 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 Sad, ako vidiš svoju kartu, nemoj ništa govoriti. Dole. Znači, samo ćuti i gledaj. Mislim da bi ovo soldo uradio, jebeno. Sad ću morati da kažem gdje je i onda ćeš... Ne moraš. Mađe će da uradi svoje. Evo ovako da probamo. S, E, R, G, E, J, V, A, V, A, N. Kako, bro? Šta?